tini angka tata IPL 2024 match nong 13 hinjago tan bagi himla because 2 days is Sunday kan double header match ong ta manke robibar ke duita match cholio to tinta kaisa 7:30 kaisa hangko o match thungnai 7:30 7:30 thungnai CSK versus DC Chennai Super King bai Delhi ni bisingo o match thungjangnai new Delhi home ground by tego CSK ni tai man ko khana back to back diban win khe phaija bro first match RCB ni bro hari phaija second match ko GT ni bro hari phaija ta yang Delhi ni tai ma kok chane Delhi ro first match no Punjab hari phaija second match ko bo bro abo bai RR bai hari phaija Rajasthan bai hari phaija tausuk jar Delhi rokha tausuk jar tuifan khata si khologi maya kho ngai chung tini obidin bising di review pitch report playing 11 match win prediction umjuta saimalai tini siati o baije ground matra 13 khan match ong ta o 13 khan match ong thini je first bat khani rok 6 bar jiti jak je second chess khani 7 bar jiti jak ta jodin chung Delhi ni bai CSK ni Chennai Super King ni head to head ko nain thalai ka hanke borong kuni ke sar 29 khan match ong a jago CSK ro 19 bar match jiti jak Delhi rok 10 bar jiti jak hangka phai chung poila no CSK ni playing 11 na jai nai number 1 Ruturaj Gaikwad captain number 2 Rachin Ravindra number 3 Ajinkya Rahane number 4 Daryl Mitchell number 5 Shubham Dube number 6 Samir Rizvi number 7 Ravindra Jadeja number 8 Mahendra Singh Dhoni number 9 Deepak Saha number 10 Tushar Deshpande number 11 Mustafizur Rahman impact player ko Matisha Pathina tanabo situation no nainai bono muthungnai ta hingga jungtau Delhi Capital playing 11 9 thakam thaknai number 1 Prithvi Chauhan par muthungman ingba Arbuina par muthungman number 2 David Warner number 3 Mitchell Marsh number 4 Rishabh Pant captain number 5 Trishan Ustav number 6 Abhishek Porel number 7 Akshar Patel number 8 Kuldeep Yadav number 9 Andris Notarji number 10 Mukesh Kumar number 11 Khalal Ahmed impact player ko Loli Yadav no muthungi mano hengka o duita playing 11 no comparison jong khayan thaka isa jekpano balance pano CSK facing kisa jodin o match CSK no Delhi Capital high run thangthene ke markhen Delhi ni David Warner Rishabh Pant Akshar Patel bro juta markhen o match cholina bro choliake o match bro pangna hari magla Chennai komyabli duita match back to back GT phayo ko pangna hanan bo asu impossible ya hengka takna an sungman o match paiman o match paina an match and personal prediction ko match GT nan tango Chennai Super King o match na jekban GT man tan bagin prong juto bowling in bekha batting jitom form long hain bai mo brok o match GT man by Jack Chennai Super King ni home ground nya haiban brok o match brok te beat khaiman on Delhi Capital no an mate kheno obo o match jekman CSK rok paini ta Delhi Capital o match Europe match brok khata khulogoi mangalakta o match nang nainan bagoi belekheno naisingjak belekheno excited dongjak hangga dalok nak tala comment khaijin o match sa paimana CSK paimana na Delhi Capital paimana o tala comment khaisadi tai katalong chuke like redi subscribe khaite share khaina tapok de hambai